Марина Максим Жирковтар олорор условияларын тупсарары субсидия ыларга документтарын туттара сылжаллар. Эдер ыл эрге харбак жыяга олорор онон саңа желенерге көмөгөн адыяр. Бу хас тох интернетке киремин чөйдик чечен көрбүтүм. Онно тох документтарын надаларын бу департамент сайтыгар кирин сигили бисибитим. Оны хомян хаглап. Эдер ыллары олорор женден хачи программа улокко кирбите 15 сыл болла. Быйылгы сылга кинтен көрүлөр үпкәмәе ботуччу үрдәте, онон быйыл ан бастыкытын сахасирин үрдүнөн опсая тыгынча 5 эдер ыл субсидияга тексер кыктанна. Эрде сылга ортотунан 500 чара ыл көмө харчыга кабыллара. Аспыт сыл бүтәһегер конкурс билдер биттере. Федеральный министерство, туту министерствота бу 361 миллионнак субсидия уларга улар болон турабыт. Эти опсай Россия дүнен хүддах үчүгэй көрдүрүден болар. Бу программага 35-тиргер дери састах эдер ыл битер соғытоқ ие ага кыттыктарын сөп. Көмө харчы ортотунан 500 тыгынчаттан 1 миллионга дери тиен сөп. Билен турар бу субсидияны ылыга очарат улахан касаме сылынан тардылар. Онтон күн бүгүн очаракка 467 эдер ыл турар. Онтон сүрбе сеттетем элбек оглох ыл. Бу аңардас Жокускайга. Быйыл коракка бу программага 117 миллион үбү көрбүттер. Быйылгы сылга субсидияга тексер ыл испиһеге бигергенен турар. 9 ыл бүгүнкү күнгө испиһеге кирен туралар. Кинер бу күннәргә свидетельстволарын ылыктактыр. Эти 9 аттамыт ыллардан агын алтата свидетельстволарын илилергер тутан олороллар. Жокускайга программага кисен багалак эдер ыллардан документтары туту 5 ыйын хүрбагыс күнүгер дери ытыллыга. Татьяна Николаева, Иларион Федоров, Жокускай, Вести.